Bresusanguma edikan timiensa. Na yenum ni David ma owo ma no Hebron. Na bakan Amnon ni Yisri ni Ahinomba. De otie mienu ni Daniel a oye Carmel ni Abigail die. De otoso miensa ni Absalom a oye Gesur hene Talmai baba Maakaba. De otoso nan ni Adonia oye Hagit ba. De otoso num ni Sefatia oye Abital ba. De otoso nsia ni Yitrama oye ne yire Eglaba. Hebron na owo ba siama no. Na odi ho hene mfie nson ni abosumi nsia. Na odi mfie aduasa miensa Jerusalem. Na yenum na owo ma no Jerusalem. Simea ni Sobab ni Nathan ni Salomo. Bana yi ya Amiel baba basu ade no. Ni Yiba ni Elisama ni Elifelet ni Noga ni Nefeg ni Yafia ni Elisama ni Eliada ni Elifelet. Woye baako won nyina David mba esonompnafo mba. Na Tama ye won nua ba. Na Salomo ba ni Rehabiam. Ne ba ni Abia. Ne ba Asa. Ne ba Yehoshaphat. Ne ba Yoram. Ne ba Ahasia. Ne ba Yoas. Ne ba Amasia. Ne ba Asaria. Ne ba Yotam. Ne ba Ahas. Ne ba Hezekia. Ne ba Manase. Ne ba Amon. Ne ba Yosia. Na Yosia mane na bakan Yohanan. Yehoakim tiamienu. Sedekia tosu miensa. Salum tosu 9. Na Yehoakim mane ne ba Yekonia. Ne ba Sedekia. Na Yekonia mane Ase. Ne ba Selter. Ni Makiram. Ni Pedaya. Ni Senasa. Yekamia. Hosama. Ni Nedabia. Na Pedaya mane Serubabel. Ni Simea. Na Serubabel mane Mesulam. Ni Hanania. Ni wonuaba Selomit. Ni Hasuba. Ni Ohel. Ni Berukia. Ni Hasadia. Yusab Hesed. Woye baanum. Na Hanania mane Peletia. Ni Yezaya. Refaya mba. Anan mba. Obedia mba. Sekania mba. Na Sekania mane Semaya. Semaya mane Hatus ni Yigal ni Baria ni Nearia ni Safat woye baasia. Na Nearia mane Elionai ni Hiskia ni Asrikam woye baasa. Na Elionai mane Hodawia ni Eliasib ni Pelaya ni Akub ni Yohanan ni Delaya ni Anani woye baason.